Sino nga taday di alalaki? Nakita nga December day ti groceria. Kimpot ni Diana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapula ka sa ritak to ni Diana. Mapanak igi ospital inton bigat. Roman, Barok. Ibalakad ko king ka. Asan ka nga agdardarasodos? Amangan mo't no kabagyan da, dayi alalaki. Sapay kumata kabagyan da, Uncle. Saan ko laki ding ipalubos? Nga adda sa bali ang makagunod kini Diana. No kasta, saan mo nga ruden na baybayagan ti agpudno? Masapol ang maamuanan nga darik namken kwa na. Ado tilugan ita dito'y arubayan sa ospital. Saan ko ang maisarak analaing tilugan iti parking lot iti ospital. Kapilitan, adito'y kon nga orayan ni Diana. Imbag pa yung motor na nakaunag tabasit mo't ngamin. Dito'y lugan ko. Saan ang mayunag? Apa yan? Inyang kastilalaki ni Diana. Sino dayjay alalaki? Iti sa baling iskinita tinagnanda. Malas ti umay ko dito'y. Adda nakaunaan ang sukon kini Diana. Sino nga tadayjay alalaki? Imbag lakit din ta na pala kasinukon ti kasinsin mo babaen iti motor na. Mayat ti kaada ti kasinsin ko dito balayana nang. Ada katulong nga may timulmulaan tayo. Ada pa'y mangitulod kan mangsukon kanya kay ospital. Iso nga rod anak. Idi pa'y la kumana panunot ko daytoy. Wen nga rod nanang. O Kat, kumusta mo ti bambantayan yung ispor? Ay Kat, mayat anak. Ado ti aggatang tawan ngamin ka kompetensya ta. Nasaya at nga ron ananang. Saanan ang masapol ang mapan kayo agisursor? Awan ba't ti isursur ko, ta sabali ba't ti imula ti kasinsin mo. Oh, apay analiday ka. Saan ka di anapan mo sinukon ni Diana? Adamat na lalaki ang nakamotor anang sukon kinkuana, Uncle. Jay nga ta nakitak dayjay? Nalabit, Uncle. Anya itan ti aramidag. Addan samat na kaunang agpaiso. Masapol ang mapang kajibalay tapno mapanak nagam. No addan kain ayat ni Diana. Intan tuman kit di agjaging, Uncle. Akatun na. Kampay di agjaging ta. Ngam tiranta ta. Amun ta no addan kain ayat na. Umanugutak, Uncle. Masapa ta amapan itong bigat. Mapantawin no agjaging ta. Isumot lang, Uncle. Mapantal jogging. Ay, nagsarding ta pa Roman. Manuga ko na. Makitam ka diti makita, Uncle. Isokron nga sarding ta. Nagbalin mo ten nga istor ti sangot imbagada abalay da Diana. Saan ta nga ta nagkamali ti makitkita? Amangan no saan mo't aday tati balay da? Umasinag ta takampay di kumatang ta. Pangkitaan ta no asino tagbambantay iti istor. Sige, Uncle. Gumatang tayo ti soft drinks kan tinapay. Gumatang kami man po. Da kayo mat. Nagadayon ti paggatangan yaw. Kwa, nagjaging kami. Kahit mitag palami sakbay nga agsubli kami. Ay, anya ka di tigatangin niyo kabsat? Day taman kapsat. Soft drinks ken biskwit. Ay, pabit lang talag tigat-gatangan niyo. Hawan kapsat. Kapsat. Kanayon ka ding agmay-may sa kayo dito istoryo? Ay, talo kami no sumangpet dagiti ang kasinsin na kabalay ko. Sino nga kasinsin kapsat? Ay, da Diana, kanti ka anak kakabsat. Ada nga min kasinsin ni Diana nga inalak akadwami amang suka iti daga mulmulaan may. Kasta ka di. Ay kat mayat no dakadwayo alalaki iti balayo.
Daklagin awa mi nga agpaysua, ta itulod kan sukunan na ti anak ko, babaan iti motor na. Imbag lakit din. Takasinsin nagayam tinakamotoran ng sukon kinkwana. Kunaklakit din no kayan ayat na. Nagdanag ka niya. Permi uncle. Kunaklakit din no awanan tinamnamak kini Diana. Armem ngaminen, tapno awan ti pagdandanagam. Nung amin ibagak ko matilinaon ti puso. Maparelisado matan ti dila. Loko. No day tabain, ti ipangpangrunam, wino agad uking ka. Ay, si Kati maawanan. Agbalaw kan to, makikalay sa gaya man iti sa bali. Saan ang mabalin uncle? Saan kong ipalubos ang makikalay sa iti sa bali ni Diana? Ay ket, agawa am nga ro, di mo baybayagan. Tadi ka ket maawanan. Ika gumaak uncle. Iturod ko ti mapan ija balayda. Kasta ti baro. Saan ka nga kapoy-kapoy? Tapno saan ka maawanan itin napoy ako nada. Ni uncle. Apay ngain na po'y kat saan mat ngain na po'y ti kayat ko agun udan. Yari ko lang mo. No, kahit mo di baliwak. Anya man ang ti sa baling ibagayo uncle. No, kayat mo amagunod ni Imnas. Taripatom akas lamasitas. Alwadam nga damang poros. Tapno ti ayam na. Kukwam abukbukod. O, nya. Baro day ta uncle aramidak man matimbagayo. Tapno kukwak to abukbukod. Aramidem, awan ti adu asao. San lang asao baro. Tapno ti baligi. Kukam iti udina. Papanam kat rumabiin. Saan mo matasigod nga aramidan dayta? Adalabasit mapan ko pa siyaran, mami. Kaya't mo asawan? In kaagaram? Dakas ka di, mami. Baron to'y anak yo. Barang itisan nga agbayag. At danton apo ko yo. Igunam-gunam ko. Amasapol at may kari iti pamilya ti Pilyang. Saan at tilaan niya di ta amasiksik karod mo? Anya masiksik karod, mami. Adda ka di ti tao masiksik karod. Basta jak kaya't tinababa at tao kan mamirmiraot. Saan nababatiin nakpasyaran? Tanatayag mo't, mami. Mabalin ka dito umayag pasyar, nana. Agpasyar? Pasyar ko man ni Diana. Anya? Ay, amom ka diti sasawang barok. Nagkamalikan samot iti pagpasyaran. Marigrigat kami laang. Agpapada tayo a tao, nana. Amok nga day bagbaga ni mami kada kayo. Saan kumaday jeti panggapuan nyo amang gura kanyak, nana? Saan ka kagura barok? Tamok ka nasingpet ka. Agam, kasanaw no maamuan ti inam. Tsak ba't ipalubos ang matagibasit ti anak ko? Saan mat ani mami ti mang pasyar kini Diana no dikat siyak, nana? Ngam barok, maawatam ko mati sitwasyon. Amo pati kasasaad mi, kanti kasasaad yo. Agpakpakasik kada kayo, nana. Di da ko mamatlapdan ang makisiningad iti anak yo. Sanak nga agpili iti mang pasyar iti anak ko. Ngam no may ruruman ti anak ko. Ay sos, sabali na saritaan da ita. Amom ka din o asino ti pasyaran ni Roman? Manang kasi ti makuna. Uray payasin ti pasyaran na. Awan parikot. Ta, rik na dayta. No ti po or ti karuruak ti pasyaran na. Lapdak. Saan amabalin amainayon iti pamilya tayo ti may saadong rik? Manang, kaano pa yung inawaga madungri ti pada matao? Saan kit din adong rik ti tao at ibak nang ti kayat daaban ni Itan? Nalabos mo't daytan, manang. Oray saan ama nagdakdakas no manang gundaway? Ha! Jack ipalubos! Imbag, tasimangpet ka. Asino ipinasyar mo? May sa honors, mami. Nung di na kaya ti inana. Anya?
Mainsulto akiti dayta. Tapay ka no? Di na kaya't ang mairuruman ti anak na. Sino dayta nga ina anang tagibasit ken ka? At ngamin kalintagan na, taam muna ka no ti kababalin nyo, mami. Anya ka no ti kababalin ko? Ti kinalaing nyo amang tagwasit iti padayo a tao. Naglastog ket daytan. Sino dayta? Tay nakiparupa ti kinalastog na. Dayta ti madi a kababalin nyo, mami. Ti kinalaing nyo, amakiapa. Anya? Nalaingak ka di, amakiapa? Kas ita, mami. Nakasaga na kayo manan, amapan makiapa. Pangaasiyo, mami. Kababain ti aramid yo. Inton kuan, ngumato manon ta presyon nyo. Kundi ta sakit ti puso yo. Ganda ni kay agapi ka na timula yung asibuyas sa nanang. Wen anak, ibagak iti kasinsin mo amang tangdan tayo iti kadwa tayo amang hapit. May met gayam na dakadwa tayo. Tanalawlawat ti masukay. Ngam idi dudwa tayo lang amang suksukay nanang. Wen nga rod anak, kunak ngamin no santa kabailan ti manangdaan no mangala tayo iti kadwa ta. Imbag ata da kasinsin mo akatulungan ta. Imbag man ta nagmayat at maapit to ti pakibingayan na. Bareng tanay, nangina ka no ti sibuyas ita. Sapay kumaan nanang. Sapay umadanin ti panagturpos ko. Wen anak, apag huston tong ada aramatem nga agribyo, no, malako ta. Among ka di, no asino ti ibagbaga ni Roman, a nurse? San ko nga mo manang? Ngam, anya ti mariknam itimbaga ti ina ti babae. At di na kayat ti anak mo. Salbag ki di tinangibaga at di na kaya ti anak ko. Awan mo ti pakapilawan ti anak ko. Ada aminen ken kwa na tinasaya at agalad. Uray asino ngay na. Kaya't na nasaya ti pagtumpalan ti anak na. Isu nga rod nga isu ter aramidag. Kastamot ti arabidin ti ina ti nurse. Saan na akayat nga iruruman mo to ti anak na? Pag kunamat nga iruruman ko, Namwanda siguro ti kababalin mo. diya kaya ti panagsasaom, Henry. Lading itak manang. Ngamadlaw ko, dakkelan tinagbaliwam. Saan mon amalagip tinapalabas? Anya ti banag ti papan mo iti balay da Diana, Roman. Nabainanak iti imbaga ni Nana Marcia. Ngumada kalintagan na, no apay, akas dya iti imbaga na, uncle. Kasano ti pan nakisango na king ka? Madi ka di? Saan matkat di, uncle? Mayat matipan nakisango da. Kas dya ang timbaga kini mami. Barang makaamiris kat agbaliw. Kunaglagid din. Nung pinakitaan da kahit isa na nasaya. Saan, uncle? Madlaw ko, awan tigura da kanyak. Ngam kaamakda ni mami. Kaya't nasawan. Ni mamim tilapad itiragsak mo, Roman. Kaslakas ta nga rod, uncle. Ay ayatak ni Diana. Ngam, patpat gagmat ni mami. Impod na ka din tiriknam kini Diana? Un, uncle. Ngam, madlaw ko ngagkadkad ti ina ni Diana. Daytay tatilapad. Ngam no agayan ayat kayon tunadwa. Awan makalapad iti dayta. Mabalin matkit di timbagayo. Ngam, kaslasaan a kompleto ti ragsak. No adda sumupsupring, uncle. Sige. Mawatak. Ngam, kasano nga tangagpaiso no agapapan to dagiti agabalayan. Ni uncle mat. Abalayan ada agos. Kat dinakpay mat sinong bata ni Diana. Partakam gitdi. Tano akluden na ka ni Diana. Kasarada ako sen. Asino tinangibaon ken ka, takinarton mo ti groceries aginatang mo. Nay, si kamat gayam Dolores. Ag-grocery ka kadiman? Anya pa'y kuma? Anya ti aramidan ti tao numapan iti grocery. Saan ka di nga grocery? Sige pa nga rod. Taray, irwar min tiginat gatang may. Ada nga min kadwa ka mangirwar. Ditakaan. Ti agraraman. Una na ginatang. Ang mga nada nang ibaon ken kuana na grocery. Nga maguray ka man. Naglaw ko.
aliminis matikudin na. Ay, amangan no ti panagkitak lang, tainikat ko nga minti eyeglass ko. Ay, nakit tinagatang. Ay na, nadadaal manin ti aldaw ko, gapu iti dayjay at ako. Kunam no asino. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agapit kayo, nanang. Wen anak, madamdama lang. Addan dagiti kadwa tayo nga agapit. Apag gusto, awan ti Jute kita iti ospital. Siya kunti agluto iti merienda. Ay, kasta ka di anak. Sapay binag-actimize sa kadagiti kasinsin mo nga umay kumaagluto. Ay, may mayat manan tapno da kadwak nanang. Kaslag pipiknik tayo, iji bangkag. Si kakit di mat. Kay-kayat mo ti mga ni bangkag. Nagmayat mat ngamin timangan ijay nanang. Wow! Ado tinaapit yun, nanang. Iwan nga ron anak. Itatayo lang nga nagmula iti sibuyas. Kat mayat mat gayam. Nalaklag apa iti trabaho na. Ada ka din kinatulag yung umay kumatang? Adda buyer nga am mo ti kasinsin mo. Awagan nanto. Inton malpas tayo nga agapit. Inton sumaruno. Sibuyas tumanan ti mula tayo, nanang. Naggapo ka iti ospital ngem awan ni Diana ko na. Uwan, Uncle. Saan nga ta sinukon di kasinsin na? Nasapak mo't ana pa ni di ospital. Taawisag kumamanan. Awan mat. Saan ka no simrak? Kung na di nagdamagak. Apay nga ta. Saan nga ta nga dasagupanit na? Mapanak iji balay da no rabi, Uncle. Inakamon no apay asan asimrak. Ngem, nay, malaman. Anya, nagawid dan? Uwan, Uncle. Awan mat tinto may agatang tamaluman. O sige, mangrikap ta nga rudan. Nasapa kayo ita. Ada ka di aramid ang barok. Adala pa panak, mami. Sa maysa, awanan ti agatang iso ang nagawid kami. Mapan ka di iti balay ti ibagbaga man, nurse. Uwan, mami. Diyak namin ipalubos nga ada makauna. Kaya't ko ang makita ti ina day ta ibagbaga man, nurse. Bak nang dakadimot, akas kada tayo. Mabali na bak ng tipuso da iti nasaya at asursuro, mami. Saan da ka di amarigrigan? Panagkunak saan, mami. Adda istortiin na ti nurse, mami. Di nakadiam mo, nga adda negosyo tayo. Taapay adi nakakayat ti ina day taan nurse ako nam. Saan na kwarta tikit kita anda, mami. No di kat tinasaya at asursuro. Ken panagayat iti pada a tao. Nakapanawon ti anak ko. Ngam kasla umaw-awong iti lapayag ko, dagiti imbagana. Saan kano a kwarta tikit kita anda? Awan kadi tinasaya at asursurok ken panagayat ko iti padak a tao. Manang, masingak ka di ti panagpampanonot yun. Itay ka kadipay dita. Uwan manang. Nadlaw ko ana ulag ti pampanonot ninyo. Ada ka di may tulong ko? Awanan yaman na da itoy. Adalasim ka ni ti panunot ko. San kay unay ngagpampanunot? Amangan na makapadakas iti salunot yun. Amo ka din ni mami, ngay may kabarok. Di na mo adito'y tinapanak, nana. Imayak ta kayat ko amaamuan. No ada sa gumanit ni Diana. Ay, pagkunam nga da sa gubanit ti anak ko. Ay, aguray ka ata ayabak ti anak ko. Tada kayo ti agsarita. Nabannog nga men, tanaggapo kami, jay nagapitan mi iti sibuyas. Ay, Diana! Umay ka man anak, tada sa nga ilem! Umayan, nanang. Apay ka di?
Na yung pag-arabiim, Diana. Ala, agsarita kayo pa'y ata. Panak man mangisagana iti merienda. Wan nanang. Manong Roman, adda ka mat? Napanak namin iti hospital itay malam. Kat imbaga daasan ka kano asimrag. Impagarap ko, nga da sa gubanit mo. Awan sa gubanit ko. Tinulungak ngamin ni nanang. Nagapit da iti sibuyas. Imbagam ko mata imayak matimulong ang nagkali iti sibuyas. Anya? Saan mo nga mo day dya trabaho, Manong? Amin na trabaho, masursuro. Sigurado nakitinga agungot ni Mami numaamuan na. Uray bautan na, ano maamuan na. Ang makikalkali akmat iti sibuyas. Unay tabautanan. Apay, ubing. Anya ka di ti banagan ti panagayat ko kin ka. Manong Roman, mabuto nga kin ni Mami. Iso aklunan talaangan. Asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Saan amabalin? Ipatay ko lakit di, no paayan na. Kabailam ka di supringan ti pagayatan ni Mami. Saan mat amabalin nga iso ti agpili iti ayatak. Bukod ko arik na dito eh. Awan ti makalapad iti panagayat ko kin ka. Pangasim, tasong batan na kon. Saan kumaan ni Mami ti lapad? Nakapanawan ni Roman. Damagak man kan ka. Ay ayatom ka di mat ni Roman. Nanang, makabasulat ka di kada kayo na ibagak, Wen? Agam, kasano ni Dolores ngay nana? Day tangarot ti parikot. Diyak kinibag. Ay ayatak mat ni Roman. Diyak pala inaklon. Agtanang ka kumapaylaang anak. Laglagi pa nga abangan no iruruman na ka ti inana. Day tangarot ti manglaplapad kanya. Tapno aklonak ni Manong Roman. No siyakla kumati masurot. Sa anak nga umanugot. Rik namat nga minday ta. Jakmat kayat alapdan ti pagragsakam. No kasta ko mati pa nagpampanunot ni Nana Dolores. Nagmayat ko man, Nanang. Umadanin ti pa nagturpos ko, Nanang. Ay na, maragsakan ak unay para kan ka anak ko. Kat, anya ti desisyon mo. Agtuloy kan tupay ka ding agtrabaho iti ospital a pagpapaaya makas intern. Wan, Nanang. Dahil tatimbag ati may sa kadagiti staff ti ospital. Paysa ka no napiling agtrabahon to ijay. Ay kat, naswerte ka nga rod anak ko. Pribado nga ospital ti pagtrabahoam to. Nasakit ti barong ko. Tulungan dakman, anak. Apay ka di, Mami. Intay di hospital, Mami. Uncle, tulungan dak. Ipanta ni Mami di hospital. Oh, abay. Anya ti parikot? Marigatan ka nung nga umangas, Uncle. Sige. Mapan mo irwar ti kutse, tasyakot ni mga sibay kini Manang. Darasem. Wan, Uncle. Sige Manang. Nasibayin kayo. Inayatin yung tibag na. Ganak. Manang. Makaangas. Sige, magna tayo pa, Manang. Anya tinapasamak, Manong. Marigatan nga umangas. O sige, aday stretcher dito asidag. Tulungan kayo nga ipanadagos iji emergency room. Mabalin la ko mati umunag. Dito kayo pa ya. Siya kunti makamukin ni Madam. Yung baglakit din. Tada ni Diana. Iso adagos din nga si kaso kini Mami. Nasingpad nga advisor ni Diana. Isu pa yung tinapanggim matang iti aga sa parmasya at ospital. Iso nga rod, Uncle. Iso amis mo tinapan. Igam na dagiti reseta. Kumusta kayo, Madam?
nakaginawa kayo ka din iti sakit ti barukong yo? Saan ba't kiti ang sakit? Aguray ka man. Da kaing ingas mo a babae. Imposible asi ka dayjay. Talapati ka na yun na nga isusuon. Kasta ka di, madam? O anya, kabalan nyo ka di ti agbanyos, wano? Siya kung timang banyos kada kayo, madam. Alaman nga rod basang. Nadya kabalan di mapan mangala iti tanong nga usarag. Awan pa'y magnamin ti anak ko. Di ka agdanag, madam. Saan kayo baybayan? Agyaman agkan kabasa. Awan pa'y ti anak ko. Kaya't ko ti mapanay ti CR. Ay, jaksamat kabalan ti mapanay ti CR. Dita kayo latan, madam. Mapanak mga lati arinola, ta dita kayon katreyo. Saanan ama sapol amapan kayo pa'y iti CR. Mabit lang. Nag-anos matay ta nurse. Kayang ingas launay ti babae akagurkurag. Jay babae. Kada. At ito ti buog na. Daytoy a nurse. Nakapangato ti buog na. Nagtisit ti akitaan iti puraw akawas na. Madam, ato yung perinola. Tulungan kayon. Tapno makatugaw kay anasaya at iti arinola. Oh, apay aming mingmingan dak. Ada ka di rukit iti rupak? Imposible daytoy. Anya ka titinakan mo, basa. Ha? Diana Sales, madam. Anya, sika ti anak ni Marcia. Ay, imposible. Saan nga imposible, madam? Siyak na ito eh. Nurse, ti anak ni Marcia. Kumusta kayon, mami? Nasaya at ti Marikna. At nagsidaawak. Anya ka di tinagsidawan niyo, mami? Nurse ka di ti anak ni Marcia. Uwan, mami. Isu ka di tinangasikaso kada kayo, idi awanak. Isu nga mintimbagana. Asikaswon na kayo kano. Diya, impagaro. At tinakay susuon itilagpa. Kat agbalin a nurse. Kapatiin susuon nan. Saanan alap pa. Nasaya at kadimot lang ti panangasikaso na kada kayo, mami. Uwan anak ko. Nasingpot ma. Nalipatak gam ngayong baga kada kayo, nanang. Aday di ospital ni Nana Dolores. Taapay, anya ti sakit na. At dagayam sakit na iti puso. Nangato pa iti presyon da. Ang nasayatan ti kasasaad na. Kaano ka di arumwar iti ospital? Awan pa'y mo timbaga ti doktor. Ang masigurado ka mabiit na nasayatan ti kasasaad na. Inak tumamo pa siya rin sakbay arumwar. Inak ikan iti prutas. Ay kat, wala nanang. No kayat yung agkuyog tayo ninton bigat. Amo yung manipod aday di ospital. Awan pa'y nakita ka ng bisita kan kuana. Makumikom samat amin agagayem na babak na. Kumusta ka, Dolores? Naibaga ti anak ko nga da ka dito'y ospital. Iso nga, binisita ka. Ha? Imay ka dito'y ospital, Marcia. Atay, apay anas daaw ka. Saan mo ka di akayat nga umay ka mat bisitaan kan kumustaan? Ay, adawit ko a prutas. Nasamit da kita, oy. Agyaman ak iti umay mo, Marcia. Sikati kaunaan anang bisita kanyak dito yung ospital. Ay, kay bagbaga nga minti anak ko, masakit ka. No kumanay baga na adagos, amangan no imayak kumamat adagos. Uray inrekap ko kumati istor ka. Ada ka di istor mo. Ay, Juan Dolores,
May mayat ti istor ngam ti agi sur-sur-sur. Agpaiso ti imbaga ti anak ko. Anasingpet kayo. Pakawanan na ko maiti. Kinasabrak ko, Marcia. Ay, sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Dolores. Nakaawit tayo matlaangan, anak ko. Ay, adaman damagag. Ni ka di Diana ti imbagam aners kan ada istor ti inana. Uwan, mami. Saanan nga gisur-sur-sur? Taadan istor na. Pudno ti imbagam. Anabak nang ti panagpuspuso na. Nasingpet ni Diana. Tilang inana tinang bisita kaniya. Mamati kayo ka di iti imbagak asaan akwarta ti pagrukudan iti panakigayam iti pada a tao. Ay, uwan anak. Isong awan ti lapad no armam ti anak ni Marcia. Agpaiso, mami. Agyamanak, mami. Agbalin tayon amay maysa a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.